Na put me natjeralo puno toga, možda ponajviše 2018. godina koja je bila emocionalno full teška za mene. Prolazio sam iznimno teške trenutke gdje se doslovno psiha raspadala. Bilo mi je potrebno vrijeme u kojem ću biti sam sa sobom, a opet ne statičan, jer volim se kretati, volim prirodu, a već par godina šacam Camino. I kako nemam puno baš vremena, odlučio sam se na Camino Primitivo, a on je onako 314 km, što mi se učinilo poprilično ok da prođem u nekakvih 12-13 dana. Evo, lagano sam odžonjao. Sada kasnim na avion, ali snimit ću kratki video. Početak putovanja Venecija, kraj putovanja Venecija za nekakvih 20 dana. Proći ću na noge 320 km, vidjet ću predivne krajolike, osjetit ću predivne žuljeve. Teren koji ću proći ne znam ni sam što mislite o svemu tome, jer priče su dosta HC. No, ajmo mi korak po korak. Evo me, dovukao sam se do Asturias aerodroma. Sada idem čekat bus za Oviedo. Dug put. Čim moraš hvatat prijevoz do Venecije, Venecija Barcelona, Barcelona Asturias. A sad idem tražiti domaćina. Adios. Kada sam došao u Oviedo, trebao sam pronaći domaćina od kojeg sam iznajmio sobu preko Airbnb-a. Međutim, mobitel mi nije radio i morao sam to sve nešto improvizirati, ne? I uhvatio sam domaćina opet 5 do 12, on je morao ići na posao. Ali znaš kao umoran si poslije puta, ali došao si u novi grad i sve ti je zanimljivo i umor taj nekako nestane. Tražimo broj 8, evo ga, broj 8. Idemo naći čovjeka sad. Ovo je baš zanimljivo slikano. Prvi dan puta. Znao sam da ovo bilo grdo. A dobro, evo nije ni 8 sati, ja se lagano spremam za krevet. U ovoj nekoj tkačenoj sobi, domaćin mi je fiju briju, baš po mom nekom čeifu. Sutra ide malo istražiti grad, a prek sutra s noge na nogu, ne. Ovdje je sve puno nekih starih crkvi, ful zanimljivo, i nekih novih modernih građevina. Ovo je za mene crkva, baš jako zanimljivo. Oviedo mi se dojmio zato što je onako između brda, kao u nekoj da je kotlini, dolinici. Mali grad, šarmantan je, stare građevine miksane sa novim zgradama. Ta jezgra grada je famozna, stvarno, tad gdje je katedrala, te zidine. Baka me je povela u razgledavanje Ovieda. Ja. Malo sam se izgubio, pa će mi ona pokazati gdje je crkva, gdje je katedrala. Yes. Predivna baka. Tu je park San Francisco. Yes. Vrlo zanimljiv i veliki, grande park. A super se ponekad izgubiti, jer onda pronađeš divne ljude. Kravice, drage kravice. Krave blizu grada. Grad je samo 10 minuta hoda odavde. Kad se čovjek makne sa utabanih puteva,
može naći svašta. Pa i skrivene rezidencije. Divota. Nalazimo se na brdu iznad Ovijeda. Ovijed je s ove strane, od tud sutra krećem. I skroz na drugu stranu, tamo iza onih brda. Jako daleko. Evo ga, prvi dan krećemo. Neki s partija, dosta partijanera u ovom gradu, a neki na Camino, Bueno Camino. Iznenadilo me koliko je party grad. Recimo ujutro kad sam kretao na Camino, to je bilo negdje 7 ujutro, dosta mladih sam vidio iz Ružione, prolazio sam pokraj jednog kluba, u biti nisam ni znao da je klub, nego samo rešetke, a iznutra se čula ono opaka muzika, ne, onak sam stao, nasmio se i pomislio, opa, neko je na afteru opasnome. U biti grad živi onako fino, a nikad ne bi rekao Oviedo. Tabanan je prvi dan. Oviedo, grado, 25,6 km. Prvi koraci na Caminu su bili popraćeni velikim ushićenjem. Koračao sam ponosito sa suzom u oku kad god bih vidio tablu Camino de Santiago. Nakon izlaska iz grada priroda je ponudila mir i cvrkut ptica. Vrlo brzo sam shvatio da je 25 km malo samo na papiru. PS, poruka dana, karma watching you. Evo prva veća pauza od Ovijeda, nekakvih 10 km sam prošao. Ramena me ubijaju, noge su super, a ramena... Ja sam krenuo kroz grad prema putu, ne prema Caminu, što je super kod Ovijeda jer je sve označeno sa školjkicama na cesti. No, vrlo brzo, nakon prvih 10 km sam skužio da će to biti malo žešće, nekaj sam si ja mislio. Pogotovo što neadekvatan ruksak mi je dosta već u samom startu počeo otežavati put i pritiskati leđa. Ptičice i Bojan. Tu i tamo koji pesek, kravica, ali ovaj dio je baš mir. O, baš paš. Evo ga ljudi, nakon 9 sati hodanja došao sam u prvi alberg. Dočekao me Paul, stari lisac. Sve boli, ramena, noge. Peri Miki, peri. Nakon 25 km prohodanih treba malo raditi. Nije dovoljno hodat samo. Dolazak u grado, to je bilo prvo mjesto nakon što sam krenuo iz Ovijeda, tamo me dočekao Paul. To je vrlo jedan zanimljiv čovac koji je odlučio volontirati po smještajima, po albergima. I taj susret za mene je bio onako vrlo emotivan, pošto je to prva etapa na Caminu bila. A Paul me je dočekao onako prijateljski sa jako puno korisnih informacija, popili smo si malo vinčeka, raspričali se. Ujutro mi čak dozvolio da malo duže očorim, poželio mi je dobar Camino i korisne informacije podijelio, tako da je to jako dobar susret i uvod za dalje bio. Hiya Croatia, really nice morning here in Grado. First day out of Oviedo on the Primitivo, and our friend here has got a long way to go today. Yeah. But it's a beautiful day. It's dry, there's no rain. Tabanan je drugi dan, Grado Salas 22,5 km. Misli skaču po glavi kao loptica hopsica. Dolazi osmijeh, tuga, suze, sve ih ugostim i otpustim. Primjećujem lijepo uređene okućnice, prirodu, sve je na svome mjestu. Često stajem pokraj vode i ladim pedale. Oh, kako je to samo godilo.
Prva kišica na putu me veseli. Možda zato jer sam blizu alberge pa sam ziher da neću dugo biti mokar. Dan drugi. Grado Salas 22,5 km. Dosta se dobro osjećam, ramena me bole, noge bole. Sreo sam prve hodočasnike i predivna priroda. Još malo pa ću se otisnuti u šumu. Veliki ulazak u Salas, kiša pada, sve zatvoreno, traži se prenoćište, ramena cvile, cvil, ovo neke fine crkvice. Opa, tu je neki alberg. Ekipa, znači nisam htio snimiti klopicu koja mi je dolazila, jer ono, kaj ću to kao snimat. Bila je juha, ono, u ogromnoj zdjeli. I ja to u maku, kruh, ono, kao luđak. I poslije toga mi dođe komadići ribe sa slanutkom i blitvom. I ja rekao, ono, predobro. I ja tražim račun, frajer mi se smije i kaže, čekaj. I dok furam, znači, nije gotovo, a ja sam ono full. Aj. Tabanan je treći dan, Salas Tineo 20 km. Ovim krajem šetnja je pravi melem za oči i uši. Brdoviti krajolici, pašnjaci i mala sela. Prolazio sam i pokraj Cesata, što je malo kvarilo doživljaj, ali ne mogu se oteti dojmu ljepote krajolika. Primjećujem na potezu La Espinja Tineo puno farmi krava. Gotovo da nema neograđenog prostora za pašnjak. Ova etapa obiluje sa malim i malo većim potocima. Moje pedale su bile zahvalne majci prirodi. PS. Neka razmišljanja dok nisam očarano gledao krajolog su se motala po glavi. Kako prepoznati vrijednost nečega i za što se valja boriti, a što pustiti da ode. Ovu noć je bila neprospavana. Baš sam nekako teško zaspao i snovi i svašta nešto, ali Salas vrlo zanimljiv gradić s predivnim restorančićem. GoPro mi se zaledio, razbolio se jedničak koliko sam ga maltretirao. Penjem se sada na tu najvišu točku. Ovdje je stvarno predivna priroda. Malo da bacite pogled. Šuma, dole potok. Šuma stvarno opušta i u zemlju. Asturias je predivan krajolik, brdovit, sa jako lijepo uređenim okućnicama. Stvarno zastaje dah. Ali ja mislim da je priroda svugdje lijepa. Svaka zemlja, svaki dio nešto ima svoje. Kada hodaš onda ti se sve uspori i jednostavno počneš obraćati pažnju na detalje. A hvala Bogu tamo je bilo jako puno detalja pošto se počela priroda buditi, kretalo je proljeće i to je bilo onako zanimljivo stajati i upijati tu ljepotu. Što se više penjem, sve je ljepši pogled na ova prekrasna brda Asturias. Divota. A tamo daleko su snježni vrhovi. A iza ovog brda Santiago mrda. I wanna come closer. I wanna come tražim ja alberg tu. It's okay. Dajem bakšu, neće bakšu. Kako me sve boli. Uglavnom tražim prenoćište i nema, odnosno ima, ali skupo. Znači moram se vraćati na polaznu točku gdje sam prvog vidio, ali sam si mislio kao naći ću bolje. Kifla, ali dobro, znači ću mlatnuti jednu pivicu pa se vraćam.
Amigosi, kad dečko iz Dubrave ide na hodočašće i završi u hotelu sa 4 zvjezdice. Ovo je preludo. Divno jutro je svanulo, lijepo se probuditi u hotelu 4 zvjezdice, ali sada je dug put 27 km. Tineo, Pola de Aljande, ja mislim da se zove mjesto, nemam pojma. Uglavnom 27 km. Ovaj Tineo je neki brdoviti gradić, baš je ono nezgodan je, brate, nezgodan. Grad Tineo ima 7 fontana, kao 7 molitva. Evo, jedna je ovdje San Juan. Pa ćemo se natankat prije puta, ne? Jednostavno predivno je šetati ovim putem. Kao da sam u nekoj bajci vraćan u prošlost. Stoljećima. Tabanan je 4. dan. Tineo Berdusedo 42 km. Plan ovog dana bila je etapa Tineo Pola de Aljande 27 km. No planovi znaju biti na vrlo klimavim nogama. Udobna soba hotela s 4 zvjezdice i vruća kupka su me pripremili za današnje hodanje najdivnijim krajolicima. Čarobne staze, puteljci golicali su maštu i vraćali me u prošlost. Otkad sam krenuo sa pješačenjem, priželjkivao sam kišu i pravu akciju. Želja mi je uslišena. Na križanju staze sam otišao leve, a to je značio preći brda bez kuća i skrovišta. Zanesen tom ljepotom dobih voljom za životom. Snimam, pjevam i ne slutim da ću uskoro biti u teškoj gabuli. Evo tamo iza onih brda kaj se naziru sam došao, tamo iza je Tineo. Cijelo vrijeme me prati lanac snježnih vrhova. A kaj volim ove blatnjave puteve, to vam ne moramo pisati. Nekaj se naoblačilo, pašće kiša. Baš se veselim i tom iskustvu. Nastavivši dalje od Tinea, imao sam nedoumicu na jednom križanju da li da idem lijevo ili da idem desno. Desno je značilo Hospitales preko brda. Ja sam to totalno onako nonšalantno kao doći ću do istog mjesta, ali malo ću ići preko brda pa će mi to biti zanimljivo guba. Međutim, to se ispostavilo da je ono totalna greška. Vrijeme za marendu. Kozi sir, frtaj kruha i lagani pogled. Više treba. Da mi kiša još padne, to je bilo to. Evo, nalazimo se skoro na vrhu ovog brda. Ajme, kakav uspon. Zajebancija totalna. A evo mi i kišice. To sam čekao. Veselim joj se. Ne znam koliko još do odredišta. Ali mislim da sigurno par kilometara još ima. Kad sam se našao gore u planini, jedan dio tog puta je bio super sunčan, zanimljiv, ali sam kužio da se iza brda sprema nekakva oluja. Što sam djelomično i priželjkivao. U biti nije djelomično, nego baš sam priželjkivao da bude akcija. I to se stvarno desilo, spojilo se nebo i zemlja, krenula je kiša, nevera, potrgalo mi je pončo, zaglibio sam u nekoj štali da malo se skubiciram da dođem sebi, da vidim kaj ću diću, jer tu nije bilo ništa osim oznaka di je sljedeći smještaj. To je bilo onako baš jako šarf, jer sam se u jednom trenutku čak i preplašio za vlastiti život.
A to je super jer sam skužio koliko sam mali naspram svega i koliko u biti treba cijeniti one momente kad je mir, kad je lijepo i kad je ugodno. Evo, sakrio sam se u neku štalu, vani je totalni kaos. Jebeni je kaos, uopće ne znam koliko sam udaljen do mjesta, ali ajde idem izaći da vidim. Jer se to malo smirilo, malo je, jebote kakva oluja me zahvatila. Biće gusto, moram se požuriti. Sve od sebe. Sad je na tebi red, bojki. Uopće nemam pojma koliko sam udaljen od mjesta, krebanica mi otišla. Nije ugodan osjećaj biti u takvoj situaciji gdje si mokar, promrzo, uopće nemaš pojma di si više, koliko je udaljena sljedeći smještaj. Ja sam se baš onako stisnuo kao malo dijete i samo sam molio Boga da mi se ukaže nekakva cesta ili nekakva kuća, što se i desilo. Znači, fulao sam. Napravio sam veliku grešku, grešku. Otišao sam okolnim putem preko planina. 40 km sam danas napravio. Ubio sam se, izgubio sam se. Tražio sam jednog čovjeka da me primi u kuću, frajer izašao van, frajer me stavio pod nadstrešnicu s ogromnim cuckom i otišao unutra pripremat ciklop. I ja sam ga zvao ponovo, frajer se dere na mene. Ja sam skužio da moramo tam zapaliti jer nije normalan. Smrznut, promrznut, mokar do kože. I onda sam stopao aute, niko mi nije htio stati, stao mi jedan kamionđija, on me zadnjih 5 km odfurao i došao sam tu u alberg. Ovi tu kad su me vidjeli, kad sam im rekao od kud sam ja došao, nisu mogli ljudi vjerovati, sve mi je mokro, šuze su mi mokro, uopće ne znam kako ću dalje, kaj će biti. Ali dobro, sve je to dio kamina. Nemam pojma, fakat ovo danas sam se uvalio jebački. Luka Modrić i njegove Buen camino. Desde Madrid. Eksperimente tu radimo, sušimo hlače, jakne, mokri smo do gole kože. Tu je kompadre Južna Koreja, pomaže ljudima, a ovo je najbrži čovjek na kaminu. Demetrio Spain. Demetrio from Spain. Good. A ovdje je moj ruksak, mokri, mamicu mu ljubim. Aj. Selfie. Un Momento. Etapa 5. dan. Jučer sam prešao 36 km, zajebao sam se opako, ali danas imam 20 km. Vidjet ćemo, kiša pada, to mi se ne sviđa, mokar sam, jučer mi se sviđalo, danas više ne. Tabanan je 5. dan, Berducedo, Grandas de Salime, 20 km. Ništa se ne dešava slučajno, pa tako ni moje krivo tumačenje karte. Pakleni put po brdima, a sve to kako bih sustigao potrebne suputnike. Carlos i Demetrio su likovi sa kojima ću se naizmjenice susretati na kaminu i zajedno prepričavati doživljaje iz prethodnog dana. Carlito ne zna baš najbolje engleski, kao ni ja, ali to uopće nije bilo važno jer smo govorili srcem i osmijehom. Demetrio je lik za sebe, nekoliko puta je prehodao kamino, vuk samotnjak, osim kad su žene u blizini. Suha obuća i odjeća mi je dala forcu da uspravno hodam kroz kišni dan, dosta mi je kiša. El arquitecto construyó ese mirador para apreciar la presa, las vistas de la presa. Ahora lo vamos a ver cuando lleguemos. Creo que es por allí, pero no estoy seguro. Evo nas mirador. Aj. Oh la la. Opet nam se kišica sprema. I like.
danas u Grandas de Salime. 20 km smo se spuštali niz brdo. Kako prsti bole, kukovi, leđa. Zanimljiv neki mali gradić. Ova su mi famozna drveća. To moram saznat kak se zovu. Sad tražimo alberge da se odmorimo i neki restorančić bi volio. Ima neku klopicu sa sobom. Pajdos, Carlito je ozlijeđen, žuljevi su ga napali, ali jak je on momak, izdržat će on to. Situacija sa žuljevima je učestala, ljudi imaju ogromne probleme. Prije puta sam dosta čitao o tim žuljevima i kako ljudi jadni pate se sa time, ali isto tako sam pročitao vrlo korisne informacije da su dvije stvari bitne, čarapa i šuza koju nosiš. Tako da sam se ja potrudio uzeti kvalitetnije čarape, merino i dosta dobru šuzu sam imao i ja u principu sam imao 2 žulja na cijelom putu. Ali recimo Carlos, on je jadničak, fakat imao ogromnih problema. Te tiene que salir solo, Evo, sin kirurg, apretar. medicina. Carlito ¿Te has je hecho el corte? Sí. pacijent, Pero ha salido a rojo. Dimitri Joder, je un poco más. doktor. Pero es que... Ahí. Sad gledajte ovo. Que la piel esto, Buši Sí, hombre, se- es que tienes que cortar la piel, joder. Tienes que cortar la piel. ya está. Ya me he hecho 2, ya más no puedo. Bueno, pues ahora, pero no ¿te hace daño al apretar? Pues eso es bueno. Buena señal. Es que no está todavía... No, Está es que empezando. nos ha infectado. Entonces, Claro. toma, a ver, Espera que me lo toma saque. esto. Un momento, que me lo estoy sacando. Doktore, ¿Eh? Toma. Te he dicho otra vez que salga. žuljevi. Evo napornog dana, u biti smo, čekamo večericu, pijemo pićenca. Dešavanje kao i svugdje u Birkođu. Samo ovdje dedeki vole kartati i pit vinčekom. Lagani doručak radim za sebe i ovoga Carlita, ozlijeđeni Carlito. Biće to fino. Ovdje su nam magnezi, napravio sam u magnezima da se usere ko grlica. Tabanan je 6. dan, Grandas de Salime, a Fonsagrada 25 km. Dan je krenuo u krivom smjeru. Slušaj drugog, provjeri sam. Vrlo dragocjena lekcija odmah na početku hodanja. Mislio sam da ću danas hodati sam, ali to su bile samo misli. Carlito i ja smo se sreli i krenuli zajedno jer smo morali raspraviti što je normalno, odnosno nenormalno. Danas sam susreo i sumnju u svoju odluku. Ostavio sam šepao Carlita da se gomba sa žuljevima i mokrim tenisicama. Sumnja i ja smo se družili neko vrijeme dok nam nije Carlito objasnio da je sve kako treba biti. Tabanan je 6. dan, Grandas de Salime, Fonsagrada 28 km. Danas solo, tabanan bez kompadra, mogu reći da mi je to i drago. Počeo je dan sa vrlo zanimljivom poukom. Krivo smo se razumjeli, Carlito i ja, poslao me u drugi smjer. Slušaj drugoga, ali ipak provjeri sam i odluči sam. Tako da sam sigurno kilometar uz brdo išao u krivom smjeru. Ali dobro, evo sad sam na kaminu i laganini. Danas je magla bez kiše. Pa to je ok. Carlito mi je baš upravo pokušao objasniti što je normalno. Pošto ja prdim vrlo često, pijem puno magnezija i sad on meni je nastojao objasniti što je normalno. I kaže, normalno je kad osoba prdi 3-4 puta na dan, a nenormalno je kad osoba prdi 3-4 puta u sat vremena.
Carlito, normal and not normal. Can you explain? What is a normal? La gente normal no se tira pedos todo el día. Carlito ima problema sa žuljevima. Chu. Mokre tenisice, čarape, sve mu je mokro. Ponovo sam sreo Carlita, pa smo se razišli, on ima dosta problema sa žuljevima, a i nekako sam osjetio da bi danas volio sam hodati. Lijepo je u društvu hodati, vrijeme nekako drugačije teče, ali kad si sam, onda imaš priliku se pozabaviti sa unutarnjim razgovorom, što meni fali. Malo sam se preispitivao da li je ok što sam ostavio Carlita, ali ne znam, njegov put je put preko žuljeva, mokrih tenisica, bit će sve ok. Pitam se samo što sam mogao dati u tom odnosu. Mogao sam možda izvaditi vrećice i pokazati mu da kad obuče suhe čarape, navuče vrećice, da mu ne budu i te druge suhe, mokre odmah. Ali ok. Šta je tu je? Ovi putevi od Grandasa prema Fonsagrada su onako blizu ceste, ne baš preblizu, ali odišu sa nekom povješću. U biti svi ovi putevi odišu tako s povješću, čim se malo odmakneš od grada i od cesta. Baš mi paše ovako lagano, s noge na nogu. Evo nas na granici Asturije i Galicije. Upravo ulazimo u Galiciju. Opa! Ako to ikome što znači. Do Fonsagrada je 7 km, a do restorana 1 km. Sad, da li ćemo uletiti u njihovu sijestu? Pitanje je, gladni jesmo, a ja nešto imam klope, ali mučačo nema. Bumo vidjeli, ne? Da, Galicija mi se jako sviđa. Dobro je označena, njihovi putevi su onako prilagođeni, nekako utabani su. Baš mi je sjela. Evo, kompa i ja smo bili na ručku, popili smo malo vinčeka, Mandžukić. Mandžuki. Je dobar, ne može baš puno popiti, ali ok, ajde, popio je deci i napio se kotelac. Ali pogledaj ovaj sad ulazak Fonsagrada. Opa!
Baš ju zanosi. Zanosi. Fonsagrada. Evo nas. Ovo bi bilo otprilike na pola puta do Santiaga. Ovo je mjesto na nekom Kurdum. Tek smo došli pa ne znam šta bi rekao. Ali evo idemo naći hostelčić, smjestiti se malo pa prošvrljati. Tabanan je 6. dan ili 7. Nema veze. Fonsagrada, Caduo, 26 km, Galicija, predivne šume, uživancija. Tabanan je 7. dan, a Fonsagrada o Caduo 25 km. Jutro je bilo hladno, ali sunčano. Šetnja iznad oblaka je otvarala srce i širila ljubav. Ispunjen takvim osjećajem veselo sam koračao i pjevušio pjesmice. Put je vodio kroz šumu i selo bez ljudi. Opet su se pojavili potočići, a to je značilo često stajanje i osvježenje. Rođendanski dan je završio u privatnom hostelu s prijatelji i večeru koju je spremio Demetrija. Pije sporuka dana. Svuda pođi, ali ljubavi dođi. Šume u Galiciji mi izgledaju totalno mistično. Stijene prekrivene mahovinom, puteljci, voda, sve je nekako mistično. Amigo Carlito, mucho hambre. Mucho hambre. Io, mucho hambre. Más hambre. Todavía. Ko bi rekao da ću u 3. mjesecu izgorit? Faca mi je crvena ko u raka. A hlad je na momente. Ali dobro. Bolje nego da snijeg pada. Da, fakat je istinita ta priča, poslije svake kiše dolazi sunce, tako je i meni bilo na kaminu nakon tih par dana, 2-3 dana kad je bila kiša, granulo je sunce i to poprilično jako, toliko je bilo jako u pojedinim momentima da sam hvatao iz hlada kako bi odmorio kožu od tih jakih UV zračenja. Ovo je najljepši doček u albergu, znači dočekala me predivna curica. Happy Demetrije skuha, jao što će to biti divno. Bilo je fora 15.3. na moj rođendan. Demetrije je odlučio da će napraviti večeru kad dođemo u Caduo. I fakat se lik potrudio, napravio je paelju i uzeo je bocu vina i to je bilo onako baš jako plemenito od njega. Lijepo smo se podružili i meni je to bilo jako toplo oko srca jer ipak čovjek je društveno biće i lijepo je tako kada si u nekim situacijama okružen sa strancima koji prepoznaju i daju ti ono što se nisi nadao. Bueno, estamos aquí en el albergue, que es el cumpleaños de Boyan. Manjuki, ti. Se pone hasta el culo de vino, el tío. Vamos, que la cantimplora la llena de vino. Hoy. Demetrio nos ha preparado una paellita, un arroz caldoso al final, porque no había medios para cocinar, pero bueno, es lo que hay. Con hambre se come todo. So, happy birthday to you, happy birthday Boyan, happy birthday Boyan. Opet se nalazim na križanju staze. Prošli put sam otišao desno i odvelo me u planine u Oluju. Sada imam
opet križanjem i idem desno pa da vidimo šta će biti. Lijepo je vrijeme, a i ovo je kao neki put gdje nema prometa, pa ćemo vidjeti. Tabanan je 8. dan, Okadavo, Lugo 31 km. Današnja etapa je poprilično duga. Umor i bol u ramenu je sve prisutno. U jednom selu na pola puta srećemo amigose. Sjedimo, pijemo i družimo se. Teško je, ali hodati se mora. Duge etape daju puno vremena za razmišljanje, pada ozbiljna retrospektiva vlastitog života. Lugo posjeduje neku divlju energiju, ljudi mi se čine pomalo opičenima. Pije s poruka dana. Kad je teško, udri brigu na veselje. Pomaže, majke mi. Desde Croacia, saliendo de la droga, Mirko Kroka. Duro, frontal ahí, humo frontal. Evo današnja etapa u Kadabo, Lugo, 30 km, znači Muerte. Sad smo u Lugu, vrlo zanimljiv ovaj centar grada. Ovo je moj kompadra, samo hoće u farmacije ići, drogirati se i to. Uglavnom idemo malo sada explorer napraviti grada. Izgleda mi ovo zanimljivo, ne? Vidjet ćemo. Sutra je isto 20 km. Evo ga gospon i ja u razgledavanju Luga. Čini mi se da se on zove Anksel Pole. Lugo, opasan zidinama, taj centar grada, vrlo zanimljivo. Dosta nekih prosjaka, klošara sam sreo, a onda navečer je život dosta živahan, mladi, stari, svi izlaze van na cugu, to me onak nekako baš razveselilo, jer ne viđam baš često da mladi i stari zajedno izlaze u iste lokale, doslovno ljudi od 20 godina i ljudi od 60 godina, a za kasnije ne znam, vjerovatno se splitaju. I subota je bila. Idemo danas dalje. Zaboravio sam mjesto, ali 20 km je danas, to je sitnica za jučerašnji 30. Ogromna crkva, ko zna iz kojeg je to stoljeća, ali ćemo provjeriti. Danas je neki kišni dan, nakon 2 sunčana dana. Tu su neke iskopine. Španjolci baš briju crkve, vjeru. Ovo je sinoć vrvilo sve ljudima. Samo to. Ovako su označene oznake za kaminom. Gracias. Prosjaci čekaju da se misa završi. Po izlasku iz Luga cijelo vrijeme se hoda po asfaltu.
Promet nije baš gust, ali ne sviđa mi se to baš. Zatvoreno. ...235 km iza mene, umor i bolovi su prisutni i to mi otežava dosta neko ugodno putovanje, ali to je Camino. Boli me koljeno, moram ga malo ohladiti. Tabanan je 9. dan. Lugo San Romeo de Retorta, 20 km. Camino započinje sa 2 nove suputnice, napokon žene na putu. Njima je danas prvi dan i totalno su zanesene putem koji je pred njima. Mene pegla umor i bolovi. Nadam se i nastojim uživati bez obzira na sve poteškoće. Hodanje asfaltiranim cestama je monotono, 20 km traje puno duže. Ekipa se sastaje u albergeu i kuju se planovi za klopu, pošto ovo malo seoce nema dućan, a ni restoran. 2 km unazad je restoran, daleko je to jer se moraš i vratiti, a to je onda 4 km. Dobri čovac me odbacuje i vraća sa puno hrane za piliće. Carlito se sjetio dobre fore, snimao je dokumentarac o prđenju. Kako si ti budala, a? What do you think about Gasman documentary? The gas is una problematico. Is not normal. No es normal. No, normal. And albergue have a problem with gas station. Gas station. Y why the way? The problem is magnesia. For Magnesia. Danas smo u društvu 2 nove cure iz Češke. To je predivno. Svi smo ko pilići, donijeli smo iz restorana klopicu i sada slijedi fiesta. Današnja dionica San Romeo Melide 28 km i danas se spajamo sa francuskom rutom, što znači da će puno više biti peregrinosa na Caminu. Malo se i veselim zbog toga, malo me neka sjeta uhvatila jer još danas i sutra sam sa Carlosom. On je otišao već prije jedno sat vremena, tako da ćemo se vjerovatno vidjeti u albergeu. Dobro je danas je dobro. Nije vruće, malo je prohladno, ali kad hodaš se zagriješ se. Misli su sve nježnije, sve nekako opuštenije, otpuštajuće. Dobro je. Zanima me kakav će danas Camino biti. Tabanan je 10. dan. San Romeo da Retorta, Melide 28 km. Put od San Romea prolazi kroz rijetko naseljena mjesta koja su siromašna i težački život se vodi. Moram priznati da je i energija samog podneblja dosta teška. Upoznajem 2 gospođe iz Rusije koje su mi pokazale kako se opušteno hoda. One su u jednom piknik parku zapalile vatricu i lagano grilale salamu za tople sendviče. Nedugo nakon tog susreta odlučio sam stati na loptu i ispružiti leđa na obližnjoj livadi, pa nisam na utrci. Restorana dugo nije bilo na vidiku, gotovo pa do Melide. Stajemo u prvu škatuljicu, neko to zove restoran, a kad tamo pajdosi. Veselica iz eka kreće na instant. Gradić Melide ništa posebno, bar to večer nisam ništa osjetio osim da se ovdje spajamo s francuskom rutom. No parto. No. No, ya sabía yo que no. Documentario.
Evo ga, tri amigosa prije Melide. Priča se o salsi, muzici. Dobar je ovaj osjećaj ponovo se sresti. Mirko, dancing. Frodo, canto. Demetrio! And dog. The black dog. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5. Dr. Fredo u akciji. Pacijent je tu, kirurgija. Nurse. And Mirko, security. U Galiciji je poznata hobotnica. I evo sad ćete vidjeti kako oni to fino režu, pripremaju. Tu gospođa ih kuha. I onda ih sa škaricama fino pripremi. Está desvariando ya. Se está yendo la cabeza. Con el vino. 35 kilómetros bebiendo vino el tío. Tabanan je 11. dan. Melide opet druzo. 35 km. Moje iskustvo govori, bez kvalitetnog doručka nema sretnog tabananja. Danas sam se baš napatio. Duga etapa, pred kraj sam opet pratio drugoga, a ne sebe. I nezadovoljstvo je raslo. Predzadnji dan na putu sa ekipom me emotivno dirnuo. Jedan dio mene je htio više vremena provesti sa njima. Razmišljao sam o curama iz Češke. Pitanje je glasilo, kako će one tako polomljene odvaliti današnju etapu? Današnja etapa Melide, Azuka, 35 km. Znači, to je opet, ajme. Slabo sam jeo, nisam si pripremio doručak. To nije dobro. Sad sam i jeo, pio, ko da to nisam radio ne znam koliko dugo. Ful sam iscrpljen, idem se reći. Niti ću ići pogledat grad, ni ništa, mene se nema tu kaj pogledat. Sutra Santiago. Dio puta gotov. 7 sati ujutro je, zadnja dionica Arka Santiago, 19 km. Šta reći, zadnja dionica. Ovo mi je najranije što sam ikako krenuo, ali se nekako veselim što ću stići u Santiago. Nadam se da ću doći do početka mise u 12 sati u crkvi Svetog Jakova. Volio bih to vidjeti i prisustvovati tome. I onda lagano odmoriti. Tabanan je 12. dan. Opet druzo, Santiago de Compostela, 19 km. Prvo jutro da sam krenuo prije 7. Vani kmica i pjesma raspjevanih ptica. Marširam solo, odnosno puni mjesec nadgleda svaki moj korak i totalno uživam u svakom koraku. Želja mi je stići u Santiago prije 12 kako bih prisustvovao misiji u katedrali Svetog Jakova. 15 km do Santiaga, prolazak u predivnim puteljkama. Malo smo se udaljili od ceste. Silence. Through the heartbeat of the sea, evening rise, spirit come, sun goes down when the day is done. Mother Earth awakens me through the heartbeat of. Samo što nisam ušao u Santiago, kao što sam i očekivao, dosta je prometno. No, sve lavi, sve se mijenja. Idemo dalje. Go, go. Evo me na glavnom trgu kod katedrale. 12 sati i 2 minute misa je počela. Požurit ću se malo da stignem i da prisustvujem
320 km iza mene. Muchas gracias za moje tijelo. Muchas gracias. I remember that I was lost. I remember I tried to find any door to my truest home, any way that would show me the light. I remember that I was lost. I remember I tried to find any door to my truest home, any way that would show me the light. 23. je dan sreće, ja to nisam imao pojma, ali troje ljudi na tom trgiću kod katedrale su širili tu ljubav i sreću. Ženska je došla do mene i pitala me da li znam da je danas dan sreće. Ja onako sav ushićen i kao otpuštam sve, sad sam tu u Santiagu. Gledam ju, reku nemam pojma i ona mi objasni o čemu se radi i da li bih htio zagrljaj. Meni se to učinilo kao jako divna gesta da zaokružim to svoje putovanje sa zagrljajem, nepoznata osoba i dan sreće. Danas je dan sreće, došla mi je predivna dama koja me zagrlila i sada će ona nama reći par riječi. So, I am Leila. Today is the day of the happiness. And they ask, what make you happy for yourself? Can you make you happy for yourself? For example, be a pilgrim. See, why not? Make happy, why not? For example, now this meet with a pilgrim make me happy for myself. One hug. Yeah. Gracias, amiga. Gracias. Jayambe, Jagadambe, Mata Bhavani ki Jayambe. Nalazim se u parku Almeda. To je u strogom centru grada. Predivan park sa ogromnim starim drvećem, starim građevinama. Ljudi dolaze tu trčati, opuštati se na livadi, jesti sladoled, uživati. Baš predivno mjesto. Predivno mjesto. Jayambe, Jagadambe, Mata Bhavani ki Jayambe. Upravo je završila misa u crkvi Svete Marije Salome. Katedrala se restaurira pa je ovdje bila misa. Put za Finisterre. Santiago de Compostela, Finisterre, 75 km. Odluka je pala, idem sa busom u Finisterre. Ideja da ću guštat 3 dana na obali Atlantskog oceana se čini kao vrhunska ideja. Prije puta sam posjetio crkvu u kojoj se održavala misa. Crkva je odisala povješću. Nije imala toplinu kao jedna druga mala crkvica pokraj policijske postaje. Neobično je bilo slušati misu na španjolskom. Bus do Finisterre vozi 2,5 sata, staje u svakom selu i malkice je naporno. Nalazim se u busu za Finisterre. Odlučio sam s busom. Dosta je hodanja, malo idem uživati. Biće lijepo vrijeme, full moon, prvi dan proljeća. Ok, ekipa, Atlantski ocean, ne znam kolika je temperatura, ali idem isprobat. Ok, ekipica, na Caminu sam sreo puno ljudi, sad sam sreo ekipu iz Francuske, Charles je sa mnom. Oni su prošli Camino od Sevilje do Santiaga, to je nekih 1000 km i nastavljaju sad sjevernim dijelom, još nekakvih 800 km. That's the man. Hello guys. So I'm French, I'm 39
and I've been walking for about 2 months with a little guy. He's 15 years old. The man. And so we did it. It was very good. 2 people and about 0 degree in the morning. Hopla. 25 about. Lots of sun and lots of beautiful people to meet and the tienda and you know, and the shops. Spanish, very nice. And great adventure. Good. Ouais. We did it. Ultra. Si, yeah. Adios. Finisterra je mjesto na Atlantskom oceanu, na rubu Španjolske i nekada davno su to mjesto zvali kraj svijeta. Tu sve umire. I po tim poganskim običajima tu bi se trebalo spaliti nešto od svojih stvari kako bi umrlo staro nešto u nama i da se može roditi nešto novo. Ovu plažu zovu Hippie Playa. Vjerovatno tu preko ljeta ima dosta hipijevaca i vrlo je zanimljivo. Sad baš i nema ljudi, ali je sunset predivan. Ode nam još jednom sunce na drugu stranu naše zemaljske kugle. Spuštamo se prema oceanu. Ja. Hola! Talijančići čitaju knjigu, odmaraju. Sve. Ljubav, mir, tišina, priroda. Loka samasta sukino pavantu. Loka samasta sukino. U Finistere, kad sam izašao iz busa, sreo sam 2 Talijana. Njih sam upoznao 2 dana prije, ali kratko nešto u albergu. Ništa posebno, ali kad smo se vidjeli u Finistere, buraz disi šta ima i to, oni su odlučili spavati na plaži, meni se nije dao taj džir, ali smo se vrlo brzo skompali i cugali zajedno, kupali se. Na plaži kuhamo, napravili smo vatricu i krompirčići se peku na vatrici. Snađi se, druže. Ulice Finisterre, male, uske, slatke. Crkvica se tu nazire još malo. Nalazim se na mjestu gdje je svjetionik, Faro. Odabrao sam fini place za popiti malo vinčeka. Loka samasta sukino pavantu. Loka samasta sukino. Doručak sa predivnim ljudima, Kolumbicima, sluša se kroatu muzika, bon appetit, bon camino. Bon camino. Finistere. Vjerovanje intuiciji se isplatilo. Lagano čilanje na plaži, kupanje u oceanu, pijuckanje dobrog španjolskog vina, druženje sa ljudima, predivni zalasci sunca i obred u kojem sam spalio simbolički znak otpuštanja nekorisnoga u životu. PS. Tamo gdje je sve, tamo je ništa. Tamo gdje je ništa, tamo je sve. Ispred mene je zmajeva grba, a tamo dole sitno je zmajeva glava. I sav ovaj put strmi kozi ću proći do zmajeve glave, a od gore sam došao. Evo me na drugoj velikoj plaži, odnosno prvoj, ovo je najveća. Zaboravio sam ime, ali nije bitno. I školjkice
Divni pokloni. Vlasnik alberga svira na flautu galicijsku muziku. Zvuči jako dobro. Ok, ekipa sa mnom je Paul iz Litvanije, jedan genijalan dečko, very nice boy, and he will talk about, I don't know, something. Hola! Hola, hola. Hola, Boyan. What can I talk? Camino, it's very nice. Very nice to meet people like Boyan. Very nice to see the views like this we see now. To have a coffee and I don't know, just to live a day. To stay in this second, this minute. Present moment? Yeah, present, exactly. Yeah. So, what can I say? Buen camino. Buen camino, gracias. Santiago aerodrom, na kraju kamina započinje novi kamino. Dosta teška noć za mene. Kao da me sve sustiglo, sva ta razmišljanja, svi ti osjećaj, sve me nekako pritisnulo, pa nisam baš najbolje spavao. Ali okej. Dobro se malo podružiti sa sobom i napraviti introspektivu. Idemo dalje. Šta drugo? Zahvalan sam na predivnom putu, na anđelima, čuvarima i na svim predivnim ljudima koje sam sreo na putu. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Pa djelomično sam spoznao tko smo mi ljudi. Mi smo u biti nekakvi istraživači koji želimo saznati uvijek više. Prvo to ide po materijalnom pitanju, želimo što više istražiti i opipati, osjetiti, a onda kad se zadovoljimo sa time, smatram da onda krenemo istraživati onaj najdublji dio, a to je nas samih. Svako za sebe krene u sebe. Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Shanti Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu.